Han Lokrogalong, Rup Singh Terona Parman, vote Kapang Rumpia Hood, Don Tom Kepra Sirkep Araratum, BJP along, Kachipa Ogdon. Ingna Rajia Rongalong, Karditang Ram Singh Intipen Bolo Intia Wopong, Chujun Karki. BJP star campaigner to helicopter pen jeriken deng along vote na kehan. Kardom pinya da Abirta lang pen dili sami jirbon kilingpi nonar juik tha birtang ton pen. Vothat langso Assembly Constituency BJP pen kachutoi duna bangphu EM Rup Singh Terona Parman Han Lokrok RARV polling station a committee tum vote ke hang kapache thanga mai kangnia hut don thom kepra sirkep Congress aradatum BJP along chipaok dunsi Rup Singh Terona vote apuru along papleng dunlo. Vothat langso Assembly Constituency alo precham MSC Constituency alo along BJP songjala pen claim bangatum dodi sang se pen Rup Singh Terona Parman vote kapang rumpia son thotse kedam tang there ponify inquiry siani Rongkhang Constituency along ta Han Lokrok RA pen RV polling station committee tum chelang rapetsi Rup Singh Terona Parman vote ke hangamai patupon Han Lokrok Devagori Kapathu Klamalong Kibipon Bangso vote ke hang kapache hangamai long VDC chairman Dinen Bordoloi Mohan Pator Ratneswar Kathar Boleswar Hansi Pendanglok Ongdung BJP along claim bangphu bangphiatum chitong dunsi Ajat penon ilitum kachutoi duna bangphu Rup Singh Terona Pan ilitum dak Han Lokrok ahwar penta ki ongdung vote choksi pahai dun vektang po pusi mailong kachuning ripadupon Laso hud BJP asong apan ningka chethe don thong kebra sirkep araratu Congress che osi BJP along chepa ogdon lo News Desk report Karbiang live Volongkomaji ingnaraji EM barim karlitang Ramsing intipen bolo intiatum avopong Arnam ke themate chujuna sekarkli vomut vokan mesen pesi pachun ponlo Kedam tang there po niphai inquiry siarni Langpher constituency ka padu Volongkomaji ingaraji porongolong Karbianglong Autonomous Council EM barim karlitang Ramsing intipen bolo intiatum avopong Karbia khe tumalong kithen nai ase Arnam kithe mate chujun chukku se karkli padupon Karlitang Ramsing intipen bolo intiatum avopong chujun karkli akuta kapatir piponatu Jasmet Bikrom inti Bhupen inti lepen kurusaratum na kapachini do na lamthe arjusina Adap ke padawni ke musengada mulong adap nimiarni hiti me borwa me arni tangte bang ong ni hupen sar pen lar pen ke pen kidi men e lok sar pen ni sar pen pili sar pen musar pen pusarang thun la pen hawar hapat non rap ke do an atum me bang dak cho en pon hak cho en pon la si la long riam ni long pon me hawar me hapat me tamela dak isi puram lu bulu tangte la hor hak wan atum pustam me la dak dak hor hak hor tibuk nagang thorun lo posila hor tibuk nagang thorun pulang te ladak bofong udiar na mate chujun chuku la so jutang ba la so aron la so arnam aphan dak nang pidun lo lasi alang litum panstam me nilihin pendame kurang thu pajor kardom pen chujun se kar thi pole kumat bofong ba la ke dak nili pusar Ramsing ti la pen ako gulung ti alang litum bofong sinon mat ke dola Ingna rajia long ason thak thak sar ke air intia rong amekar kuram rong par hemalong sitami chujun karkli padupon Lapusona porahut Karbianglong Autonomous Council Deputy Speaker Ritesh Inghita chitong dunsi RDP dunpen labang so chujun vomut vokan ke me son thotsi kichu kijun anta in samjin la pen me sen pensi pachun pondo Ilitum nona magi Karbianglong live pen ladak sa kering tirong sidolong ladak ke mahemanga
rong parhem lo ladak jasemet arnam kethe mate ilitum karbi aron banatum chokli supeji hin arnam kethe bari e Karbi Anglong Thomas Council Deputy Speaker Retesting his samin dak nang chitong dun la pen productivity dak kongchun bang bazar committee pen nang chitong dun penan kethe keding tum dak nang chitong dun la si la bangso dak la bangso bari e la bangso arnam kethe ke pasun long la bangso chujun chupijo karli along penang ana ran atun chitong dun bang baru phone suse kiti pen cheng lok sa Karbi Anglong pi China border pen kira la perili tu nimro kom pir thira suntuk urang sim alang di he pha Karbi akhe kan ti khom nang te asumar rang che ton reng penting nang tu pir thiram nang ji nang tu और हम selam tam nang ji sumar kan te mari litum non puta la sonim ro ko shopping और सुशील पिठेलों निम्रकोम पिठे का बात को और सुशील दिगंतो तेरन पेन विक्रम तेरन रिपोर्ट कार्बी आंगलंग लाइव नांगले तुम हिठी का हेलो पेन के दाम निंका सक्साक दोमा दो पुसिता माथा एकरे होमरे इग्नोर नांगले तुम आदुंग हेड के दो फांगचो एंटरप्राइज Nanglik tum ladak longik ji lake electronic goods, gift item, food item, cosmetic, water filter, sport and school item. Lasi humri non MS Pangcho Enterprises, Jirsong Asong Road, Rongkhela, Dikhu. Kardong Nili kacing hon sungsi so karbi ke video arat ketuan. Nili tum karbi kurusa cingu mamai ke siye hinten. Non ke bangji cerepo ni paling koida. Merke parni hidung amai aron bari mafan padu ponji pusi nili tum arni hot ponik lo. Kasih ketuan kacing hon jirpo pi purun kacing lok don mekara tuan uru pulak tongria sa long pasar doan tabang suarni mijung ahabar nongki kamsa arong mate la bangso mijung arut along adak ni tum ke sing long kiri habaramai rat amai pila pen kaki ke video amai di ponji bangsuar ni sat khong alam ben si chethan chimung ponji katu kabeta nang chitong nuni ko pusi nai tum katu kabe phan ni ri kong chun bang hinten nang chu phaponi lo pardon Plikili ga farm Piasong pen star campaigner Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang pen MP Horen Singh Betum Chelang Rapet helicopter pen Amring constituency lu Jirikendeng along EM Rup Singh Teron phan vote ke hang pidam Bangso Mailong star campaigner MP Horen Singh Be Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang EM Amar Singh Tisu MSc Pawan Kumar Rai Lepen haladak IMAC Rina Terang Piatum ta chetonglu Melong MSc Rina Terangpi MP Horen Singh Belapen CM Tuliram Ronghang vote langso LAC BJP asong pen karjabdun EM Rup Singh Teron aparman gratatum apan vote cho hangpo Lapusona pora hut CM Tuliram Ronghang lam ke jai pona tengke jongsi Rup Singh Teron apan nang pahai pidun lu pulote kapathuak lamalong boundary wall pen tower selam pipon pusi lam chak chepiteke Lason si MP Horen Singh Bay pen sitame election ki jut pen Assam mala pos kim pen Khironi pen Jirikendeng atowar silampon fit pusi rata tumaphan than pachini teka Bangso Mailong Congress APHC la pen ASDC asong atum pangrum pet don pharo hinira troxy kebraisi atum ame thanga song pen cheodun si BJP along kachupa ogduna tek CM Tuliram Ronghang pen MP Horen Singh Bay atuma thengno chipaklang dun rinti Kheroni pen Mohan Teron Karbi Anglong live Ingnam rai kom sai khipen police atumari dengalong kopai kelang nupen apran ke dam nangkok nilip MSc constituency ka parlo wo phongrong pierong amikar Robin Tokbi ka pamote kang rok achor pen asomara tumaphan kangjin so pen AJYCP atum sanghan kerap ka pajira
Kiduk kisum ki phuahut kachrap theken lo kithen naya dhorom lo pu mathasi Assam Jatiyabadi Yuva Chatra Parishad Karbianglong District arotum kedamtang there po niphai inkoirai sierni forest pen police arideng kopai kelang no pen apran kedam nangkok karlitang robin tokbi achor la pen asomara tumaphan sang han la pen tangkama sapsu kirapa jirda Rong asar rong ame kartum kachetu duna kirap ke pajir damahut Assam Jatiyabadi Yuva Chatra Parishad Karbianglong District Committee maipu jitu phukon kaningje tengke karlitang robin tokbi hemasor asomar bang pilapen achora tumaphan Karbianglong Autonomous Council pen voring oversight pipon vegnanji lapen osomar bang plia tumaphan lokacharli oversight piponanji pusi kehang padupon মানুহজনক হত্যা কৰা হ'ল সেইকাৰণে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাৰ্বিআংলং ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনক আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ আৰু আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই যি হত্যা হৈছে এই হত্যাটো ন্যায় তদন্ত কৰি পেলাই উচিত বিচাৰ কৰি পেলাই দোষীক উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰিবৰ বাবে আমি এজেৱাইচিপে দাবী জনাইছোঁ কাৰ্বিআংলং জিলা সমিতিয়ে আৰু 2 নম্বৰতে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই নিথৰুৱা যে কৰি পেলালে পৰিয়ালটো তেওঁলোকৰ এতিয়া ভৱিষ্যত এই 4টা সন্তানৰ লালন পালন কোনে কৰিব তেওঁলোকৰ উঠি অহা জীৱনৰে সৰু সৰু কণমানি ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ ভৱিষ্যত কোনে চাব সেই কাৰণে আমি অটোনমাছ কাউন্সিলৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তথা CM তুলিৰাম ৰংহাঙক আজি আপোনালোকৰ এই দুখীয়া ঘৰৰ প্ৰজাটোৰ পৰা আমি তেখেতলৈ আহ্বান কৰিছোঁ এপিল কৰিছোঁ যে চৰকাৰে কাউন্সিলে তেওঁলোকক উচিত ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ লগতে বিধৱা মহিলাগৰাকীক কাউন্সিলত এটা ফোর্থ গেট হলো সরকারি সংস্থাপন দিবৰ বাবে তথা গভর্নমেন্ট জব দিবৰ বাবে আমি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে দাবী জনাইছো এজেৱাইচিপি আসো তুমি নিলি তোমান কে চোৱাছন সেটা মে নিলি তোমান চিপি থেকনা পাজে থেক পট লিলি চৰলো প্রবীণ তক বিফান ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট আসর কাংহু বকপেন আলাং লিফান আপ্রাণ কারমুরা জক নি তুম বিংই পিগলো আপেন জিতু ঘটনা দই কগলো আলাং লি তুম ফানিলি পিনরে মিগলো লাসন পুথর লাসনা ঘটনা দুদে নাই আপেন নন জিতু আলাংলি হেম আসর অসমার বাংপি পেন কুপিয়াবার সাই পেন আলাংলি লাসো বাংপি অসমার পাংরেং থেকব লাহায়াবার সাইতাস প্রাবদিন পেন সরকার হিন পেন আকেরাব কি পিজি ফানিলি হিন পেন মানে নি তোমা সং পেন দাবি পিগলো আপেন আলাংলি তুম ফান হেমসো তামে আপেন আলাংলি চর চেবয় জুই প্রবীণ তকবি আহেমা সর ফান প্রাবদিন পেতামে সাকুরিয়া সো সাহেতা কেরেঙ্গি ফান আলাংলি তুম ফান আবার সাই পিপনে নাই আপেন আলাংলি চেবয় জুই প্রবীণ তকবি ফার্মাসে তামে প্রাবদিন পেন কম্পেনসেশন পিজি ফানিলি হিন পেন মানে আসং হিন পেনিলি আলাংলি তুম সরকার ফান দাবি Koilamati pen Samsoningti Karbianglong live Tangte pinia daba birta ke lapuan si kangto niklo do me thak me kardong